Okwaye bukwatebi kwakorerwa omisho g'abajwekererwa b'ekitongore ky'enyamishwa ekya Uganda Wildlife Authority kandi abahaye bukwato bashaba gavumenti okubakwatiraho bakagira eki bakora okwebisaho. Yine kinyine murimo kwanje nkana yigiro kuvuga boda bwo kujya mu mbeni inzo kiyakora ki yabura abantu batekateka ngo ubundi kiniza kujitwara muri ki umunyama nze kwekorera nyama atina kumpereza pikindi yawo ninye yabweyiya mujukiro mwako gwende abarambuzi bajya bundi bari mu byabo abasigunira basangana bagakora ki nebata babatirawo simupaka bageze banyu bindi baferiro paka. In fact kuna ninyiza hariho umwana umwe nenzarwa yaho Nyaruguru OC Lieutenant Birungi njyana umugira umumanya yagira ante abantu bebingi babwerire nkahi babwerire mpaka so nani mbasaba reka tureke ejemitwe ya paka nke bakuru ba paka ne muturunda karumu tweyiye tegesabana gakayo mpaka kurigirira har RDC wa Rubirizi Chikanshemeza Bruno hinaba hija barukoragana na bamwe ahabarukora mu kitongore cyo kurinda nyamishwa kubahweraho okuhiga kandi yashaba muzogu okukoma mujyo marebe cyara base gukora mu forming group kunabagandira kwija na nakaho na timu ya district tubarambure mutuye nibaza ko bakorera nankani mune muza kuronda umuntu abakorera constitution yanyu abakorera proposal project proposal yanyu esente tuzine government bahereze sente mu ruge mujyo kusiba umugisha ko muce bizibu mukore business ezira base okubayamba niyo paka atisa no munyo nazuno kintu nyuma cyenkai amutuma kwa tumero tunkozeki nsevuna koraki nazuna mundatina Gashakwa Onesmus Indiana.